kandi hatiya n'ikindi ekitumire nija mu ndongo ndi kugwanira ubugabe bw'abagufu ekikuresero mu ndongo mbwene kwireyo kanze bagambire ezitumire wijo mu ndongo niwo kindesire mu ndongo abari kutureba muri kisenge ezo mission za Kabarga ezo muresero mu ndongo tikuru kugira ngo ngire ayi natwara music ya Western Uganda ecyo tukirimo ngo mutateka ngo ndenda kuba representing Nigeria mission yanje ni kubahamba nkabakurira none ngo bakura cya kabiri nenda ngo tuzahigura nkabategeki abagufu tutegeke ndongo so muriyo muka oyo none ngo yihe yabagufu okikirira abagufu nane kindi ni nyenda ngumba jamo mubazi abantu ba Uganda mbajemo mubazi wa music ya Kiga Flow aniga se mi aniga se niga ibyahandikirwe nija kubikora shutama kutabiri wotantabura murakishuka ba obi akako atayishomero cyankarana kanyine Flow ntarabicenga shutama kandi twonke binandi kubatera bad nabyiyaye shano okanoterwamo okanoterwamo enkanda tegwa nankeje ubushera akasheshe Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Yes alright abarufitire bari Kore Media TV amazina ni MC Mashoye ko kandi program n'ekibozo nkaburijo ahari Kore Media TV bakunda munonga kandi banywani banje mwena nimbatangira mwe bari kugumana mureba Kore Media TV kandi mwe bari no kugumana mureba program eji Ichimuri kora n'ikirungi kandi nimbashaba ngo uyotaka subscribing basa kuba no subscribinga basa kuba no sharinga kandi basa kuba no likinga program age hasigara buri kimwe cyongere kuba n'ikigendo mission kuko kukimanya ngo program age ntwanze kuretera abantu batari bamwe na bamwe ningashi turi kuretera abantu bari mu government abantu bari mu industry buri hamwe ntwanze kwatayo so erizo banija no musheja wa mane bitkandi oteba kumanya ngo program eje baruteka musente babeta ba Gestic Technical Services kandi abo bashango mu remo rwamba raha iboriyo urukwenda futeka mizi na tails zo munju yawe basa ko no bashyikira kandi abo no bonka barije kuterereza mazima y'ikintu cyawe kikabonera je kwenda kumanya biri kukiraho no basa ko batera namba zabo yaziro mushanju 8 bishatatano na mukaga 9 na 9 ahasigara base ko banogamba nabo kandi buri kimwe cyongere kutambura je erizo bankwirira mushije wa mani kandi oguni TikToker wa mani aho mu Western Uganda ningashe urukubesinga aho mu Western Uganda futandikira aho kutamburensi yona erizo bana basa kuba ni mukurondera ni mukuretera oyese no followinga oyese no mureba oyese no kunda content ye so erizo bantu enda kumanya we akatandakata ningashe hata shikirehi tuja kwa ntambara tukuganira mpora kama akira banzara musaba rufite bari Kore Media TV ahasigara tongere tugumizemo mesho sebo nakwakira yo kakabari gakawe ndyakana ka Western kawe ndyakakiga kanyankore nkiwe banzo uriraka yo general nimbagira attention new generation is our germination no jerega chiga you don't have attention not update in this germination mwechegale sinagira ntimpafas orancenga in this case ndapaba kuri wentine munesas muchigagade nitwendo kuchapa kazi amani just let me say jabresa chiga from chigeze muri sauce here came with a drop of dose mubanze mushutame mumbahereze yes nuwagwe amazina no mweta Kabarga West kandi no muhurahati hata hiya kaninjira no mahurra watu tugire ngo narga Jamaica engire yije jira hata ine muri Jamaica mwe ko Jamaica rwo rukiga rwo rusogaje angirire muno rinyakore rwo rutoro a moment mbanze nyatinemu a moment yo kwetinamo Twakwakira sebo nashemerwa kuba hari Kore Media kandi amazina ni Kabarga West wa Kabarga Nation so Kabarga West wa Kabarga Nation abwa cyo wayesire Kabarga ino tubarga hansa ho ninga akabarga n'amazina garesigwe engwara zitari zimwe na zimwe nkazeha ati interview yawe ne kwijuka ngo ina baragireba bari kurya hataho tubagirire mbabazi abo tikine shonga waka kweza kunaka kakuzuhura amanya ngwatendo wareza ine kuzetantara munonga arenze tozirezi wagwaraga icyaro kikureba kigira ngo mushango gwabura kicwa
naho wagwara genzito ushanga ubugere bwa burubuti bwayemerera ushanga bwacika mu bute aho no harugirira amazagwa gizina kabari so mbona umbuto bwawo karwara henzito aha emvunza okay so ko ngati takizine ndeba atakaya katerere jere nkarajya henga mu karyarugayo Ndibaza ko babugorore bugorora tine kirare mu rusheke kabariga nazarwankaye kabariga ainda zagwa tinkacenga gaje aho kuba nahi bantwire bakabanza batanyikirizaje nkai ahi wabiri uraho takucenga ho nenkai bakantwara tata baja mu banze mu murebe byara babanza barebo bo ejo nshaje zo munga so tindecengaje konka ngo mukiga muruga kabare henyine kabare niyo nashomire niyo nakurire mwe nence kirantanga kuba wayo kashomera nkai kabare nyine amashu sidanka primary ba obi kubarande baraza kuhamanya ati ndonate gambere nanka primary lerate primary kadishomero ko muri Chenjojo district Toro Kingdom ko Chenjojo kadishomera ahari Cyakatwire primary school none azimari Chenjojo njina haka store kamwe kargaha naze ko nakiriye ko muri Toro muri Bunyoro ati kunakiriye nshanga umukaza kari mukazi wo mukiga agira ati akayi no mwana rweli hatunga mugira tumana kayaba kuri tkonka tumana gwazarojwe yakaro mukazi wo munanka wo munyora renkaho nyatkonko mwana wawo tukurigiro kwaro kureka nabasa kuba ruwire binyoro ato munyoro wa renkaro mukaza ati atogambire ki ati bitabwa kurware binyora bwakata kurware bikiga atakujyaga kurware binyora bwakata kurware abatoro bine records nyingi oreba abatoro nibo baneminzire na muhogo muhogo izina muhogo rikarwa mu batoro ati umuhima umuhimo wanyu akija yataya ya toro mbweno ba kiyayikireyo babatahurira muhogo ubwo bwire bakaba barajete mizi so kuba batahurira muhogo akagenzere no mukiga mukigura muri isize so umuhima kiba baretire sowane ya muhogo yajanga utinkwenda muhogo kwenda muhogo ni kwenda muhogo ati muhogo yo tinkwenda baga muhogo Yogo yaba muhogo. Okay. Cyabaraga weja waza kigezo kwe washomerayo kuwarigire kigezi. Primary nkagishomera Cyakatwire primary school. Cyakatwire primary school kuna rugireyo senior 1. Naza umwishomero mbageta Ihunga secondary school. Ryo muri Kabare Rubanda. Ryo muri Rubanda. Ibanda Ihunga naterayo nko mwaka. Abwenjesho zitanuzire na yeshanga ndi Cyakatwire secondary school Cyakatwire high school kanda zunga so Cyakatwire high school ukwempaho na shomayo natemba senior tunaza Kampala na hostel wagarika wahindura naza Kampala kantari kushoma kandi gukora kogere koraho Kampala nakora yo kuna herize senior 3 ndikuza kutemba senior 3 najanti ko bwire bwo gaheka najanti ko nka kushoma kureta gisa nagarukayo naza mpanga parents secondary school omu senior 3 umutamejo nakangaho na madoxi ericenjojo nagaruka nashuba konka yonka jemarira mpanga amashomero gawe no so madoxi ariyo ba OB madoxi mpanga parents ariyo ba OB Ihunga ariyo ba OB na Cyakatwire high school ariyo ba OB so wija waza twarigireho kwe umushomero mu rukushoma uka watandikire ngo mukamwene muka drumming yo nayo nishomero washangire muka nkebe ibintu bya drama kugira ngo ube nozana ningashi nko kweshongora nkebyo ati ndikampanga kandi go muzani wa comedy munonga ndeshongora no kweshongora abana bakaba barankunda kusinga head teacher ukano zana style cyo bwire wowe mpanga kandi azana stand up ya stage twatukiraga kugira asembo yitu yabagaho buri wiki then twino entertainment hall eho platform aho none anzaniraga abana ndabeshongora no kubeshongorera ati nko bwire wowe nikeshongora cyako urukujika kuwabeshongorire ho ko takeshongora muri kunabire mpikaho nakabeshongora kakaka bashemeza
tubona abana bagira vibe anyina keshongoro kalimo runiga kakaratandika I'm a bad my ways on wall of me less more millions you know what I'm full of flow wall of flow I think things slow body shoot na loma bro hello sink love no wall lamp hello cha a nigga say me a nigga say nigga ibya handi kigwe nija kubikora shutama kutabiri wotantabura murakinjuka ba obi akako batayishomero rucyankarana kanyine front arabicenga shutama kari twonke binandi kubatera bad nabyiyaye shano okanoterwamo okanoterwamo enkanda tegwa nankeje obushera akasheshe so mbona atiwe cyo kutero cya kabo yubushera atiyungu kongo mashomero agona gwayetorem no manyamashomero ko kuba kukwagama ngo ko inengesho zitabonire zazibonire nayi wajyango nayi wayo negesho zazibonire oyireho baticha batazikundaga atenjesha zindi kugamba nezo kutoroka kagira ngo kuza kweshongora mu bara ngo kuza mu kirabu so temo budanke ninga okushanga hati kwatushoraga uri kuza nko kwiba fene izo nenjesho nunje aho ko uri kuza kweyambaho kugira ngo okure orge obeho nenjesho zamani zibonire iwo obukawa okanonyo honkamarwa umushomero amagwago amagwa kana agarekire uro kucakibaga abana bakagareta twatugataburaga mu nankeje mu kisanga kugira ngo utanywa amago original gaba gahindukire gabira ubushera atuvuga muganywa ngo bushera natinci ganywa manye so atoko kuwa herze okushoma wabatero tyo waragayo ayishomero waragayo serebu hatu waheza wakomaho ishomero tindarugiro ndi serebu nkarugo ndaza kubona bona ayishomero kariko kuza kubona bona abo kubanka ari mu mushenyi kitweka ki cyakatwire baramba aho muri cyakatwire beze wije n'ubwende girete birete gire nanga watora cyenjojo wahita kinyamata yabana kinyamatare nkoko mundu uko okwe kasimo mushenyi shangire yabakazi ntondebera abakazi bakukoma tari mukaza kare tinda tari mukaza rukukiramuto ati kandi we chinkwa ndakugambira amashwe wabo ntayise utamanyiro umuntu mugufu abazumaga gako gati kugira ngo no kubiha ayo mashwe kwati bazume chinkwa ndakugambira ndandikiroka bariga nation slogan yayo ningashi empire yitu negira ngo the short talents empire the short talents empire the ambassador w'abagufu kandi ndikuzuzura talent z'abagufu ekindi ni kugeza kumanyisa nene ngeza kwereka abagufu bagenzi bawe ahe bari kugira ngo nimbazarawo akureka ni nkwereka abagufu bagenzi bawe ahe bari kugira ngo zagamba habalingwa bolebireyo kugira ngo ze ye talent kashibaka batariyo tukaza tugire kuzika konga kutwahikireyo nito twakirize shanduye aho kugira ngo abagufu bakaba batine ko baragite kuro mukiye agacho talent akagama umutwezo kole watayise mazuma tukugira ngo nikubeha wewe neza kukwereka video ati kankubuze mwe nato muntu mugufu nabasa kuteka umuntu nabatsa kuteka shanduko mukina naba muto rubaje ngo muto mukina ati nga format ya big man nkabaya abana barenga noshanga wakoma nkaha hakiriko yongerayo okay okutwarega konka kandi abagufu turugiremo no muzike tugurimo ati nemwe abaringwa muratutinamu kandi titurenda kusibamo washuba kurureto kaleta amagaro turakurumura kumwe umusheje agateza no bakayeteza mpako muringwa no mugufu ureyamye ati nyina hindo kukwata nyina kinkukore cyo utakubasa gukora nyo mugufu basi besente ya tine cyo rukore kinda gukora yaje no mugufu yayimera kisika yakwata tengara hiya kwasira ya tumushareho namaka yasharaho tati ni uje imere nyina inanyemerire nyina ni ushumye mukono turebe ko rakwateo kwa kwasira gwa kwatahigo so esintingana kabarga twarigiro ko waza kubaza futimbo mushenyi ya natimbo mushenyi manyobwa hati ya wanshutamisa kumanya story yanje hati twenda fano wawe rukuriya nenga sho muntu aza kurinda ryamo umuntu rukukureba umuntu wese na follow kabarga hati kuri aherize narwo mushenye keri covid-19 nayego kukandika ki kukandika pitch ya ningira mpira ya umugaraje ya pishinkamara mu like 8 months nakwata speed so mbona nato kukanika waba star niruka naza kanze kukanikira Kampala kinaye kirembera yaguma ndi kubangurira ndatera ndabangura
mbera ki yagumire naguza toolbox nazo mu kuguza buvera watembeye Uvira natandika kutembea Buvera muri Kampala ya Kampala ni bakimamba mbamanya natembeye Buvera within like 5 months kana guzire mu piki Buvera ubwo ngakayetari pichinskya Uvira atovera noba nobugurota nanka seti yona nkakona kaka Uvira nkabunga he noba nokagurota Buvera ndabumanya ariho Buvera bw'amizi ariho Buvera bara parkingamo buhunga arakavera ka black ariho 22 empango nayo ni ya black then arona green rero ato nobana atenga 22 ya black nobana shopping price nobana shopping azinga ya black iragura 15 uragiguze 12 so ubwo wecha bitanu then ariho green irashobora na 5 giguze 5 na 5 then ariho buno buce ubw'amizi nangwa nibwo bukusinga kutambura kuba Kampala mu bareba ni banyomo na nasi nibagura amizi gigana now ubwempa buratambura munonga konka none ukagura 13 kaguza 15 ubona he cha bibiri so ukabashanga waguza pieces nka 10 utaho ino tugoba nko twesheshatu urya H commando saving aho nagura piki wagura piki nkatambuzo Buvera kasheshe umumwazo mvuga bora rero piki wagura nke yazinga hinke yakinana emwe nkaga so kwaguzire emwe nkaga twaje tuninza kuguma utambuzo Buvera kasheshe rero yamwazo mvuga bora piki naguzire niyo yandemise Kampala kandi atiyisha yakuremeseta kandi atuwayongera piki naguzire kandi guzire nabo witukandi nkashanga babire bajibire konka nabo tibo barajibire bakabagibaguriza abo kuba mushanga kugira ngo bakabajibire 2010 then ati yabagikwata noha bagikwata niyo nakabariga mu kugikwata kwayo just ebigeraho cyarimo bwaro kandi kuvuga muri Kampala navuga one way bankwata kuba ikira CPS piki bagitwara bagira ngo ndete chikadi okugicekinga bashanga kade ino mushanga batekayo kabarika bakoma so ubwo kuna guhonire ibya Uganda uramanyura hona na pice shuberuge yarugireyo narondo undagize zikenanye ni urwena ngo giguze Kampala naji kunagigurize Kampala naji shuma naza nkai wazambara nagaruka witukaba wagatwaza kabari kabari baiza wabaga mukaka ni wali ono nakuri ati kabari ariyo kaka rero ati kuri yadanka yo tata mama so okumpaha niyo nayonjire nkatandika garage kandi so ati garage wagitandikira kabari nagitandikira kabare eriye yawe ninga yo gukora kabari kerge yanje kangurize akapiki yes ati watwara capital ya piki watandika garage watandika ka garage kumpaho niyo natandikire kuzano bukomedi ukiri kabari konkanyo we mutima ndiyo mweshongozi kandi koraga na comedy ndagena nti narabaho ndaza kweshongora konkaka nayikire kuno comedy yansinga man yatambara TikTok yatambara comedy yansinga man na music yanje yanshobera kandi mangu ndaza kweshongora nsinge baro injezo mpulira maraka gatarigo konkati naguma ati nyowe hato rukunde bagati nyo mu music konkati nakumarira yoko okumbwenu nkarugayo abwa muzeyi aro mushabara mweta muzeyi bishansha yandeta mbarara bishansha no yakorese nararo we for like 3 months yaeza yampangisiza nateka mutwe tuspare twanje uko mukasingenge abo mukasingenge aho ninke cyaro cyanje watandikiraho nakora haka garage gace kayanga nazo mu bitoce nsiza kubiguza nshanga ndi star mu kikari watora nkano kukano twanterebo utware kitoci hibega urumwa waguzo mu nte kitoci barashimwegurira weka mu kikari ngo ni kabariga ngo kandi wangu sharaguze bitoci akarimo kakora muningo guno murumuna kandemo bito ino barumuna bawo nyina yomu ariyo nabanyanyuko ya now ataho niho nijire nkatandika kwasa mu muno turango natandika duka nkitaha kanja msime mukama so ataho ndio munkito nona yongere kwega social media mugashogwayo munonga mutandeba nkoli successful tine kindi successful katine kinenda kubahabura ngo mukoreye kimubeki konkati nderi isanyisha shurere rende
niyo mbere ngo manohereze kungambira kantu akaba n'abantamani yajati yobora kundebera aha hate 2010 hati mazima wako kunoja ngo kandebe 2010 ati nyo 2010 tine kinabirendi hati kunka hata inkugambira umutawunomo na hati tine kindi so nyoche ndikujaza kumanyisa mashweko when we create these stories yes umuntu sometimes unajango hatari kugamba hindugire kantumborgana hari ninga kantugira kataki kaguzire benzi ninga ki so iwono bano tureba konka ntuba tutachirya bitakuri force apa tukanywa mizi namazo nane kindi nubano ureba aho rugiri cyecho nkamanya ureba no kurya saperi benefit cyecho nka abantu no kugira ngo baba batakumanya capital nicyo bakweta capital atuwaza kubarizina kabaraga aheru kubarugire shaheza aheru kumanyo wimukoka kwato umuntu hariyo kamuje tate ninyena ngo niwe tambuzi izine ryo rishyeho nubasa kumuhereza mene kikumazi tambuze zoho rubure kwika ahari bure kwika so capital leberi impangwe kubegire mu izine ryo so ati washanga nanye a big company ranyete kankiririza me kagira ngo yore kabante tshani influence them aho ni wono hura wagira ngo hati nkereka hene cyore hati mazima hene kindi wacetegereza washanga ntazigwe muri mbarara kandi kurondera umuntu ozigwe muri mbarara karuru bizuma tubane cyereka ngo inamanaga yes alright kandi tukine kabarga west wa kabarga nation amazina ne musima shweko program kikire kiboza ahari Inkore Media TV ninyenda kubanjuriraho banywani bita banda ba abanywani bita ba Massive Records kandi Massive Records abo nibashanga umurembo rwambara kandi abo nabo nibatuteka mu sente nyingi munonga mazimangu tubase kubantu bashyizeho program eji abo nibashangwa umurembo rwambara waza Katete wahika barkweta wahika muri Katete nogeti ninza hehina na Kampala Guest House utakashira Kampala Guest House wahika ukabuza Massive Records rinkahe ninga shwa batakashira aho no basa kwinamuka mukono gwa buryo hasigara obase kubano hika Massive Records so abeshongozi mwe nabarinka kabarga nabandi abaryokwe abarkwenda kukora uburango abine kwayazi za gospel nezitari za gospel mwena mwine kwa muza Massive Records kandi mbase kuba mazima no recording abeshongoro byanyu kandi tubarikoma ku recording abeshongoro abone babasa no kwegesa ukoshemerere kweshongora babasa kwandikira abeshongoro babasa kutraininga kuba producer nebindi bingi munonga ebirikuba nibikorwa mu studio so bahikire ubase kuba no gamba nabo ninga sho batera namba yabo ya 058 58 bishatu 95 ahasigara ubase kuba no gamba nabo ebintu byongere kugenda mu misho cyengera mu misho kandi kine kabarga west wa kabarga nation reka tumwakire tubase kuba natugambira hati tubere tujyaho kabarga twareba hati bari batireba ko kwagama ngo okaba inekite okaba inohura iburkwenda kweshongora so konkata abantu abinje bona babene bakumanya ka comedian takumanya ngo nakabarga nabasa kweshongora kandi na music already okubirutaka kiberekire niyo kugira ngo no basa kweshongora so kutubere tijyaho wabahereze ingoma yabategana saya buriyo moyaje ubwo nakabarga ati kweshongora kwe ankarugana kuri ndamangu ndaza kweshongora munonga aho kubanka banza naronda na stages so at first kabanza na eshongora made ni mbarare kerya ahari dakeva ya niho nabanze kubaterera niho nabanze no kwe center stage aha wayeshongora akabari hola rooftop akari ho jam session bari kuja unveilinga no nabatera nkiya sente nyamwinji ngamwenu kujana nyuza kandarebera nkali baro iji ba radio so mpurira nsiza kweshongora mpurira aro yare bitaba ryo uravyuringe bicyangire najandi konka bwaci nta focusing hari comedy abanza na focusing hari comedy kamwenu ati nstamere nayebuza tunyoka nimpura nyine lyrics zanje oba nimbi oba ninungi ati nantazeshongora razeshongore no lyrics zanje nzireke zife ninga ngumenda zahandika hampapura ndazehehe sankolenta bazotereza bakapera ke cyeshongore cye kisa to ninyenda fakazeti ne mutabane target ni sente tibiri mushoni plan digaro ni wenye tahani
abashije turi bace bibinta mumani mukatuli kobe konkacho tichebe ngafunzoro bebe semati nkadobe ninchera ndebe kajente gashuga mame target ni senta bakaza bagaga nenda washuga mame ngenda sente nakura sente mwana tuti wampaka sente no ba wampeza nyowe na sente derete wampaka sente wampeza Meware sa atori wabatera kaka nubaketa akona ka ani manyisa ka taito taito barajeta sente so wabatera sente hati akesha ngura kabonere kandi ndebere kandi ka training na munonga yabantu kandi ka training munonga buyumura ka uragita kabariga kandi katira nore cyasho ngo ni kiba kiri ari nanka lyrics zacyo umuntu kakura aje lyrics kaziboneye kazirima cyowezi kazibonere kandi hatiya nekindi ekitumire nija mu ndongo ndi kugwanira ubugabe bw'abagufu ureno ekikuresero mu ndongo mwene kwereyo kanze bagambire ezitumire wijo mu ndongo niwe kindesere mu ndongo abari kutureba muri kisenje ezo mission za kabarga ezo muresero mu ndongo tikuru kugira ngo ngire ayi natwara music ya Western Uganda ecyo tukirimo ngo mutateka ngo ndenda kuba representing Nigeria mission yanje ni kubahamba nkabakurira none ngo bakura cya kabiri nena ngo tuzahigura nkabategeki abagufu tutegeke ndongo so muratuma muriyo muka oyo none ngo ihe yabagufu okikirira abagufu nane kindi ninyenda ngumba jemo mubazi abantu ba Uganda mbajemo mubazi gwa music ya Kigafro erakomoka Kigezi twina beshongozi Kigezi bakabyama bahunjira bagira ngo cey kandi beshongozi Kigezi kabari bareshongoraje ngubo bareshongoraje mawe babyama bagira ngo cey bahunama kokanyo hati kabariga ndamanya strategies zindabasa kurabamo ndi kweshongora by'abantu barakunda ntari kweshongora je nkabo nkagira umwana wunayihayo nkagira talents zinayimusa ez'abantu barajoga aroka kana kanje nkare iwe ja ari ka big man Nyanzi wakamanyire kakagufu kana karesire hwa nakataya ubugabe bw'abagufu atogo yareto mugufu mugenzi we so utakayebuza umwana ogundi wo musinjo gutwemerire atogo kandi atogo dorate nawe ayemerire mutakaje ngo ashitame ati abantu kubarareba ndenda ukwereza example ba stage managers n'abantu bona abari mu ndongo akana kaka kija kakatine orakagambirira barakatere kikono bagumana bakerezayo kandi tikarakozese kibuli atkakine konkati twe abagufu tweterine turenda kugira kibuli imwe nk'abagufu abagufu ba Kabariga Nation the embassy of short talents the empire of short talents umwana nkogu umuntu arabasa kumubinga atamanyire kiri muntu none abantu bakira kugira ngo don't judge a book by its cover konka abantu mu Uganda bacajajinga a book by its cover banzo ure Nyanzi bahereza bakapera omugufu yes amazina ganje ninye big man Nyanzi akapera kanje kaza kugira ngo wayendo jendo ndeke mparapazi no ndombi hengu mempara hare first of all nyawe ndi omchakazi DJ terendo ngo weza tubada hazamumpereza ka fasi nyama rap ntandike nyabura mbatere jama rap ya artinda yambuki hazogwe nabanjire vest guy yende taguki abadigiza bacakaza mwenna mwenda mambuki nyabura yewe taragazo yana kama cyane taragazo sube yamaka taragaza orgartindo harma wayno chindo sorry oror chindo perekera mfutendek abande serumba habi no murojo mbice rapeno ngetindike nanye nenda pinduke ndukwevuga muri nyankore best guys mumpore dijyo tagire kane ho gikonko no tagire kane tariga smart boy big man ndikanyonga riz first one mwebu wari munonga so now izo wari mwe nkanyine girlfriend wo mwishiki wo muhima umuhima wani yanyira ngo Kabariga ngo rwo mwiru uri mugufu urwo mkiga ubwire kancaye nibondo riramara wagira ibondo wono bwe to burema
nagenda naye ko mukana akitekerezo ngonka kweri gweta mazima abagufite tubaga barema wakireba aho kuba baza kwakira amahe abagufu ne bakoraje inkino zirgamo kubaceceye abo kwa manyatu baba hari ya parade nibaza kutera kuri abajengwa ati muguru pande ushangiwe takureba gumene uringuruzo muroje kandi bakwenda mbene murebana muti aha sato ushange ga kuri ati abishati urashanga umwishi uri kuza ku meeting umwishi wamubugana kugira ngo nantara mangulingana bati so ureba mbwenu ari ndikushangaga turi abarema abibatari kogo nayizingire nakwetegereza so turetaga mani obuyambi nekiburi nimwe kwereka ngo abarema numbasa kuje kimakora ekiburo kakigero ryomwe numba mwine kweru noreba no uzako obusisibirizi nibwe rundana bwinje atubona kugira kibwakereza ati mbwani wo tukushange ha stage otange nyanzi ku performing mwejaringa nkabarema iwe tukushange aha stage ngori stage manager utange nyanzi ku performing so ati otwinika hakana ora amanyire ngo mpazi ziraruma kabarga nika hakanda ko twinere yakasati akaje ngora kasika kali kwisha it is the shortest collab with made by the shortest people yeah twayikirize kutuliba upcoming twakimanya ngo twaza ha stage barabasa kutubwira buke twayishongorayo akeshongoro kagufu nywe na big man nyanzi mukarinde kine second 2 ya second 2 so kugira ngo kumwaza umuti kwaje nkare murgaho kabe kawire turi mu burango turi kwegamba just muri numugamba amazina mwaherze turi kuterana za freestyle zindi akeshongoro kali kwisha iwe karinde kaza nko kabati kawurikize ndacika ibiri zirakwenda nizo stari nyingi z'amazina ne second enshonga zaona nanka zikahenda enshonga zaona Pastor Muto kandi Pastor Muto atiwe akashanga turi mu bwire bwo kujemesereza kintu turi mu bwire bwa dictatorship kushanga turi kukake kintu abantu yayenda kandi ngacecikemo you know enforcement needs force wahamba ubutegetsi hati ndinkatura holi mbambira ubutegetsi bwa Kigezi music so hato urkwenda kureta mani so wayenda kumpakanisa ndakozesa dictatorship ways eziba kukozesa kugira ngo barabe bako urebeke ngo waguma so Kigezi I soromonire nkajihamba kare so I normally use barajeta absent tense ninga yesterday tense yesterday I soromonire declared myself the king of Kigezi music and some parts of Western Uganda timpambire Western Uganda yona Central and some parts of Central, but I'm focusing on Kigezi and some parts of Western Uganda because Western Uganda ali abakiga bingi benagiri isinjiro bijire yenge munonga bara hamwe cyenjojo bijire za Chaka za Hoima so nabo nabanje bono uko nayo benayo yes then under the influence of bakiga arona abanda barakunda Kiga music barya abanyankore abo bona ati I declared myself the king of Kigezi music so mbona hati aba fact zamani abona bana banje they are under me fact zamani amana maniga abona hati basanaza abona bana bawo yes abona bagarikira hansi and we have rules and regulations kora azirengeho niho raze kubuganira nke rya Pastor Muto tuwande bagarike bakugarike ngeke abakibakukozere amana maniga kibakukorere kabari yo muntu waho mbintu kebyo ndi ready and prepared Sambo natiwe so za panado ziri hina za penye za kwesiga bagufu bagenzi bawe waza kureba otenye mushange bagenzi Oshanje niwe kana ati ubwo kiramanyisa ngo if you are becoming a leader of a nation ohurire that is a sacrifice oyine kwikirize cyo rafesinge cyone cyo rareba Yesu akafera ki shareza kureba kwembise iweza Ozakore nyuma zanya dine reba kwate bakwembese umuru bakutekese cyacu akiga fro bamwe bakajinaga so twagitorotora ndaceka ngutara rugo yorayombe cyo gukora n'ikirunge kandi nishaba bari kutureba mu following music yakabaraga murondo byeshongoro bye because cyo kubona ukanye cyakiri kirunge wano gezaho kugira trust iwe no bano kikone bareba
omukugezaho kuronda obuhanguzi nkiwe nk'omuntu leta ati mbashoye ko nani ndondo obuhanguzi nyo nk'omuntu ninga shikabarga iwe hine binje abaruko no inspiring enyuma abarukureba ngo nawe nabasa kukikora umuntu nkereka no basa kuzana ugarike bishongore ugariko koreki kandi hati yecho naco nico najire kugwanirira abo kuba abantu baraba bari multi talented konkeri yabende bataje organizing ate echo nico ndi kugwanirira bere mitinga then nane kindi ekindi kugwanirira na munonga ni music ya Kigezi ni music ya Kigezi ni music ya Kigezi wachetegereza iwo wora hakana ni wijo gigwanire urukujyakana aje girwanire mwe bari munonga kandi mwe bari gumana mutuwatchinga mwe bari gumana mutureba MC Masheko program kire kibozi kandi nimbashaba imabari yo kwa bari kutureba mazima nimbajura company yamani kandi aba nibo bonka basigirimba kukwatira amajenyi iwe n'amajenyi iwe ine urukwenda futeze bishani abankore videography nankore photography abo no bonka kintu cyo kugaruka mu cyawe kandi abona batuteka mu sente nyingi abo program eje ekibozi so basa kuba no bashyirira babase kuba mazima niwe nokora nabo no bahereza umukoro gwawe abo kubabo nibo bonka bari kufutere kishani akatere kishano nyigire konka mazima bundi woine nkeshonga zabo za stress ekishani kiza kwija kikija no sheka so mwene hato ugo mazima ninga bakakutera nkeshani iwe wotatayire nko bujenyi konka bujya ngo mu kishani cyo bujenyi obere no horo kwena ngo burumu ukaruno manya bakakutera kishani hatu bakakureta niwo bujenyi bwo butahiri so mwene bashyikire mazima ahasigara ubase kuba nukora nabo ninga shobatera namba zabo ya 07 itanina 22900 ahasigara ubase kuba nugamba nabo buri kimwe cyongere kutamburage kabaraga nani kushaba tukuhendera ugambira abantu music yawe ahi bakwasa kugiye ugigurire nanka cyane yayo ninga kiri akabarga West Athiwa uri kwenda kureba music yitu abakabarga nation noza kuza TikTok osachinge kabarga nation akandi twine mweshongozi wito gwa manu warugaha independent one usachinga big man Nyanzi noza kura music ya kutera audio yitu mujirinde ya Ainem eri kwija kabarga West featuring big man Nyanzi then abantu banje ba Kigezi ninyenda kubahereza yo butuma kambo bahera aha banzonye bazeweza amani banzonye baze fact za man banzonye bazewezi shine harya kicintu weza bade kindakora ekirabanza bamwe habiti mukabura tinagerega konka ninyoriho ndatera ndagarika ndarambika ngo mukiga kabale niyo ndaruga bakunyerega himwe muraza kufuruka wewe mnonga kabargarinda otugambere yo iwe nkiwe industry ya Western no gihereza message iki Western yona kikaba Kigezi na byona mbwene na yes Western mwina beshongozi barungi bareshongoraje hinahi bari kubatwara mweyongere kubahagira then muhagire nanyo nyoti nyina hindi kutwara Western ndikweyihayo nyonko muntu for my own benefits amwe nabagufu so nikiriyo no Rwanda recho then nane kindi iworenda kubankanye utagezaho aho kubanyende kukozesa force shana wori talented gezaho ukanye woko kundehurira torabase okay webare mnonga so nani shaba usibara bafutire bari nkore Media TV nabafana bawe turukwendera program nyote ndenda kubasebura aho kuba ncyari nimwe ncyari kubaletera mbarikari mwine kubihurikiza ngo kuntwerenda bagambira kuruga kare mwine kundeba mwine kumpurikiza mwine kumpagira ndikwisha noko wanyu then batuhe bookings yes mutuhe bookings tutureshongora mu mbaga tureshongora mu bishaha n'amabara amwe apart from mbaga nembaga nazo nembaga nibakweta titurenda nibabeta abo kubareba nyeto mu mbaga shana kugira kizibe kimukwasa kugirimo abagufu no kuya mwana mweshongora ati nobohiki no bya level ya cake so no basa kwika wati cake kuguma mesha bati ushanje watandikire kugikwataho so ejo nayo neshonga atwana beshongore imwe babine kwata karbajunka kuri mutakineke itwe tureshongorera miliyoni mukaga kabarga nation twenora tufuna mwene babaretwara umurundo gumu so mutubukinga speed mutakahwireho tutakawireho tutakabire expired ninga abamwe bakazahari yes
so babatangatange mu kiroho kandi na music yitu mu gihe agire speed titwinakire aho kuba kumurayo mutatuhagire ubundi turabasa kugwa mutufegwe ninga tubasige tuzo kuronde bindi. Okay. Mwebare mnonga kandi abantu batureba Nkore Media TV program nekibozi amazina ne MC Mashweko mwebare kutuwatchinga kandi mwebare no kuguma numutu followinga no kuguma numurebe kituru kubaretera cyo muri gukora n'ikirungi bongere musharinge bongere mbase kuba numutu followinga ahandi nimbashaba ngo next time utakargaho kureka iyo cyo urakore gambara mugenzi wawe ngo next time waza kugaruka kuzari Nkore Media TV urebeke ngo tuwaza aho wenka ningashe tuwareba wenka wabasakwa no gambira munywano wawe na munywano wawe yo program ejino basa kugireba nkeiwe konka ko ku downloading wagiteka TV yawe ningashe wagitasumu yawe wagereka abana awagereka umukazi wagereka bahe babasa bo kugira kibayegamo kandi cyango bagire kibayegamo bonkabo umutalent zabo itwe tikaturebe ibintu twine families twine abantu bingi konkitwe tikarga muntu abe bituri so abandi nabo babe bari kurigere kibarebere so mbene ko kugereka abantu bo nabo hagire kibayija bakaba ningashe hagira amagezi kubika barenda abana bo babenkanye yes hinabazira binabana bakwenda ngo babenka nkakabarga so nushanga umwana we yamujya ati ningira wareba kabarga kuyanazana atomwana wanje nakunda kuzana ningo atomwana atandikiro ko yati nkeka no basakuzana bati atandika ku following abazira ko murayikirize ngo abana banyu babenkitwe nibaza kubakwe umwizine rya Yesu nyenchaka rero shanga yabo umuntu w'amani otherwise mugumeho mutakaragaho I salute you all. Nkore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Nkore Media Nkore